Assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettode mum nden hande kadi en hewtiɗo e samedi on ɗo haray miɗo salmina goto kala inde mum no mi wodi noon e yettode mum nden ka émission Embami Nisi eɗen e cité ensemble Wakam donc eɗen fuɗɗade émission men on hande kadi e gardi e tem goɗɗo goo Embami Nisi e ko woni e feƴƴude e hoore men enen wurbe ka hoore leydi ɗo ɓen par ce que min ta ko enen guinen tun walla ko enen fulfuta ɓen tun ko woni feƴƴide men fou woni ko wonɗen e hande yewtude fi mum harayno miɗo andi ko ɗo mi salminta neniraɓe babiraɓe ɓen kotiraɓe jajiraɓe ɓen mi salmina miñiraɓe men rewɓe e miñiraɓe men worɓe nawɗum ɓe Allah jeytanamɓe hoɗe jam moƴƴere sokaɓe ɓen Allah ɓe yalto raɓe wattali ko sokkiɓe ko marɓe golle ɓe yoɓe respecta patron ji ɗi mbuɗɗi ɓeyde ɓe ala golle ɓe yo Allah korɓe kaɓe golla hara kadi kakaɓe heɓata mbuɗi na gollugol tum ka ok ko ɗon tigui woniri mi salminiɓe Wakam mi salminaɓe Mermoz mi salmina ɗo ɓe Médina Fass fani hok salminen ɓe Gueule Tapée Rebeuss Niathiokel salminen kadi ɗo ɓe Colobane e salminen ɓe Castor Aslem e Grand Dakar yaren noon ha ka heddi toon fof kadi en salminiɓe en arde par étape do faala noon Djidje o kalan ɗon clip goto e mi yaltanaɓe noon komi faala yewtu kon téléphone on ɗo gandi numéro on ko directement mo wuttude par ce que hande ko débat mi faala e yewtu fi ko woni e feƴƴide hoore men enen fof wona on non tu wona min tu na goɗɗo goo tu donc hara numéro on ko 78 116 82 38 si ɗon faala mi filitomo minna on ko 78 116 82 38 pour yen yewtu famodiren fi ko komi faala en wolan ɗo hande koko anduɗen mais woɓɓe men akkiti hakkille men mum woɓɓe kadi ɓe akkita hakkille men e mum donc haray mi arta e mum si woni ɗo seeɗa ndara guilpu goto taw arten noon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV no mi wodi ɗon noon nane hande kadi en hewtiɗo e nder Jama TV cité ensemble Wakam e mi arta e fi komi wi on nane mi yewta on fi mum kon haray no mi faala jentitoron komi woni wolde kon hakkille mon ɗen hara on jentorali ɓerden par ce que hunde si waɗi ko yo wole pour ko wolirte ko fi waɗi et puis kadi ko wolirante ko fi yo woɓɓe go kañ kadi yoɓe wattan yila e mum ɓe anda sifo mum haray koko duwa wattanede yila e mum ɗulle ko honɗum waɗi suka men nene goto men weldijo men hoddaɗo men hodnoɗo ɗo e Almadi suka mo telimile ɓuraɗo andede e Malik woni ko feƴƴini hanki jemma ɗo e Almadi vraiment suka on mene meɗe nabduno e miñam makko nena goto no inne Tahirou Bari fewndo ni himo Mali Bamako ko kanko woni ko feƴƴini hanki mais ɓay mi déplacé ke mi yahi ka o feƴƴini ɗon mi landike mi yewde siɓɓe makko seeɗa nawnare nden o nawni no neeɓi mais ko woni sabu makko kon ko e nder 3 jours woni ko wallinimo ka tigi tigi mais fuɗɗode nawnare makko nden ko hakkille makko nde woni ko sotti ɓe gerde makko ɗo ha ɓe ƴettimo ɓe nattimo Guinée e o immiti o arti ɓay o arti vraiment ɓe wawi tahli wondude makko tawi si ɓe ƴettimo ɓe addi kaɓe wonɗon o yalta o yaha e so andi kadi siɗɗo makko no telen ɗo o dogay o yaha ha woni noon ha nawnare nden foolimo woni noon ha finalement Allah waɗi tawi lajjal makko ngal kaka yaasi o hawata wonde joni noon nde mi yewde maɓɓe ɓe haalnilan ɗum bon min wi c'est vrai ko gonga no wawi wonide noon kadi ko noon woniri o nawni nawnare makko nden hakkiki sotti ɓe nattimo o artani hoore makko ɓe gerde makko ha Allah waɗi o dogiɓe woodi kadi ɗon ɓe wondi ɗon kamɓe kadi ɓe settike hay Nations Unies ɓe ari ɗon ɓe ardi otoje ɗiɗi pour naɓugol mo ñawdoya mais kanko hoore makko o jaɓali yaade ɓenniɓe kanko o nawna laati kamɓe bon ɓe forçali situation ɓe yaari noon
so yi mi addi ɗum ɗo ko piiji ɗiɗi si tawno hara kanko fewndo ka ɓen ɗon arno ɗon hara siɓɓe makko no ɓattino kamɓe arɓe ɓen ɓe wawata faamude 100% o nawna kono siɓɓe makko ɓen hino andi kañum o nawna himo nawni disons himo nawni ɓe wawno fortude mo ɓe naɓa mo ɗum ko goho ɗiɗi on nde ɓe nattimo o dogiti o arti ɓe moɓitimo o dogiɓe kadi fesse min ide annu si tawno hara allah wala noon no haajuno naɗo feƴƴinayno ko ɓe ƴettumo ɗum ɓe natta quand même ɓe waɗa mo garde par ce que ɗo andi yimɓe buyno quand même nawnuɓe haray ɓe waɗa e suudu hiɓe ayna ɓay suka on o piyata c'est vrai ko gonga hakkille ɗen sotti mais o piyata donc haray noon ko tortoɗen allah yo allah fewne yaafomo yafdamo yaafaɓe e no anta no ere mo ni o taw ala taw kadi haraynen kadi koye yafanaɓe haray komi addiri ɗum ɗo ko en fof ko en ƴettuɗo leçon pour mo heeɓi sifa ɗi kaaji waw jaggude siɗɗo ma on jogoɗamo moƴƴa encadramo ƴettamo naɓa bon no wawi wonde kamɓe ko ɓe yiri noon ko ɓay allah waɗi o dogiɓe ɓe waɗi effort ɓe naɓimo o arti ɓe nabtimo kadi ko galle maɓɓe o dogi tawi hay o yi goɗɗo e maɓɓe joni o doga e suuɗo ko ɗum waɗi ɓe darɓe tawi ɓe wawata wadde tenir kono noon ka tigui tigui wakkilagol ngol sa wakkile ke allah wallay joni noon haɗa mbiɗa tori kala wonɗo e darde o émission en mbami niisi samedi wonɗo darde o heure ɗo koye naatu waɗen intervention ji harana intervention manaɗa hoorema ko yennore walla ko metturgol ɓernde ko tout simplement mo be no anda ko honno wawata waɗirde sifa ɗum si heɓima par ce que woɓɓe ko nene goto mum nawnata woɓɓe ko ɓiɗɗo mum reedu woɓɓe ko ɓeygu mum woɓɓe ko moodi mum woɓɓe ko nene mum est ce que fami woɓɓe ko baabe mum donc ɗum fof no heɓa tagaɗo kaw won ɗon joni noon ko solution hombo watta walla on tigui watta sifa ɗum si heeɓimo ɓay hay goto torota ko allah allah yo ɓiɗɗo an o nawnu walla allah e ɓeygu an nawnu walla allah yo moodi an nawnu walla baabe an walla yumma hay goto watta hay weldijo ma parfois sa hay gaño ma a torota ko mo nawnaje goɗɗe goo yo heɓmo ko haɓuɗo wo ko haɓuɗo on ko woni accita mo tum yaha lawol ma o accitama yaha o yaha lawol makko donc mais piiji gon ton hara yattorantako mo joni noon numéro téléphone on hino fermiti ko 78 116 82 38 pour yen yewtu pour honɗum pour ta jooɗo janggo nistoya par ce que ko waɗi kon waɗi ha paari mais joni noon a jooɗo miijitoyoɗa jama on ko arta ɓoola e ma kon piiji goɗɗi goo nista noon ina ade nisi jakasi mi anduno mi waɗirayno ni ko ɗum addi o émission emba mi nisi pour tawon tigui heɓuɗen niise ala kulli haali noon ko woni wo ko woni si tawi woni ha allah haaji on tigui ko ɗo o surrete amara feccitere feere fiita o surre ɗo mais ko selonno ɓe wolita argument e hoore makko kanko nawno ɗon e walla hoore ma an siɗɗo makko on ko ɗum ɗon on tigui dogata par ce que ko allah haaji kon goɗɗo wawata hen hay fus hay reedu to goɗɗo wawi hen ala mais an e hoorema ko ya moytoɗa moƴƴa ɗin haalaji aroyoji on faami ko allah waɗi ko goɗɗo wawata ittude donc haray ko ni watte yahin kande aren sen heɓay clip goto e arten numéro téléphone on ko 78 116 82 38 enen e Dj Bouba émission embami nisi ɗo e cité ensemble Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden kala jooɗiɗo noon daara télévision on andita fi émission embami nisi Dj Bouba ɗo e Jama TV cité ensemble haray mi salminima kala ko wontiɗa kadi andi toon onon daaroɓe lamben wona on fop mi andi inde mum nden na on fop kadi mi andi yeno darde lan si tawi tum min ni mi salmini goto kala inde mum nden yettore mum nden a joɗɗa ɗon woni a golla e woni a ñaama e woni a waaliɗa fawti walla hiɗa e nder oto ma hiɗa yaade en tout cas miɗo salminama ha ñande Allah waɗi sati yiɗɗen
on fami ka parce que mi wata yaade mo be noddama indama mi salminima kono non ko laabi kon kala wonɗo e darde émission Emba Minisi haray miɗo salminama ka wonɗa ton ange min koye gotum ɓernde wotere haray numéro téléphone on do ko 78 116 82 38 enege Djidji Bouba pour en waw yoddude mi salmina ɗon Hawa Bari depuis Ngor mi salmina kadi wano Kuyate Ngor mi salmina wano Aissatou Labbe Fatoumata Bari kañuma e Kindi mi salmina Souleymana Amadou kañuma e Mamadou Paykoumou Nene mi salminima mi salmini mi sikkitu Amadou ko Koloban mi salmina kadi ɓe Gueltappe ɓen asalem hay ɓe salminama mi salmini wano Korka Diallo wonɗo ɗo e Grand Yoff mi salmini kala konnettiɗo e Jama TV mi salmina karma ko Mamadou Winda Diabo ɗo e Guinée Conakry nenan Adama Viras mi salmini on mi salmini kañum kadi wano Djidji Mama idol Djidji Bouba mi salmini man kadi daaldi ke tay ɓeygunden foppuno jang mi rewa ɗon kadi mi salmina wano Mamadou Camara salmina Ibrahima Diallo Ibrahima Sori Djidji Bella Aliou Bari Mariama Sonna makko Boubacar kañum e Bintu mi salmini on en tout cas mo be ka wonti ɗon hilan salmina ɗum iwen ɗon daren fi émission men on no mi worren noon fi ɓe nawnoɓe akkite hara ɓe dankitetake Binta Pellel mi salminimo depuis Medina o wiye lan Bouba meɗen darama hara mi famali Binta Pellel mi salminima e groupement o ko femme sénégalais d'origine guinéen ɓe fof ɓe salminama nawo mawo mi haccali ɓe donc kono woniri iɗon andi si goɗɗo nawni gila ñande wiya o nawni o jokkitittake kuuɗe makko ɗen sa yi goɗɗo nawnayi hakkiki sotta tawa o ƴettay leggal o tappa nene makko jibinɗo mo walla o ƴetta jandi o tappa nene makko jibinɗo mo o tappa ɓiɗɗo makko on o tappa nene goto makko on tappa baba makko hatti wiide oɗo o nawni sabu himo wawi tappude ɓeɗo fof mais nene makko jibinɗo mo on mo wawi ɓe ronkude tappude mais si yahi ha innama ko wiyete hakkil kon e wi e tagaɗo o anda honto o woni tagaɗo on duwaka mo jogitorde hakkille makko ɗen ko joɗamo jogitorde ko hakkille ma ɗen an wallitoɗamo ko piiji ɗiɗi wonton e ballal ngal ko ya wallumo ha jeytanamo mais walla wallamo ha Allah ƴettamo hoore nawnare nden par ce que ko kanko jogui fof an a wawata ittude hay pus e makko sina si innama lekke sira jogui walliramo lekki kin mais nawnare nden pour yonde iwu ko Allah lan ɗon tun wawi nde ittude e makko kanko nawnɗon an ko miijo ngon e kuuɗe ɗen watta sabu on e ko ittata kon ko Allah lan ɗon jogui musidɓe enen ɓe selluɓe heɓɓe nawnuɓe dankitoɗe nawnuɓe men ɓen gidenɓe wallenɓe sabu kamɓe kadi wona hoore annu e maɓɓe woni ko nawniɓe nden nawnare sa yalti ka travaux je sa yalti ka travaux je on andi Djidji Bouba émission ji ɗi mi watta ɗi wona émission pour dédicace tun ko pour yen wallidir en fof no wodi piiji ɗanɗa hoorema woɓɓe no faalaka wola ɗi mais hara ɓe alaka ɓe wola ɗi ko ɗum waɗi si mi yaltinayi ɗi débaji sa yalti ka talol ɗo ka travaux je ayi rewɓe nawnuɓe ɗen nawnaje yi'a sukaɓe nawnuɓe ɗen nawnaje ayay hay jiwɓe nawnuɓe ɗen nawnaje
bon minata ko yaltiniɓe ko erreur siɓɓe maɓɓe ɓen mi wawata ɗum wiide par ce que si mi woli ɗum haray mi toñi siɓɓe maɓɓe ɓen mais une fois a andi ɓiɗɗo ma on walla siɗɗo ma on walla hoddijo ma on o nawni nde nawnaɗo nde heeɓimo accutu hakkille ma e makko accitu hakkille ma e makko miijitoɗa ko heeɓi o no wawma heɓude no wawi heɓde ɓeygu ma no wawi heɓde ɓiɗɗo ma on no wawi heɓde koto ma walla miñam ma a faami ka hina e annu e makko waɗi si ɗum ɗo heɓmo kan kadi an o wonɗo lan e darde jentito lan e wonɗo takko ma on ndarir télé on sabu an wonɗo darde émission on fof mi conseille on siko onon heeɓi yo siko hoddiɗo mon heeɓi yo conseil ɓe dankitagol nawnuɓe ɓen c'est très important no moƴƴi fulfuta ɓen inni wiwgol si jeytani nawnuɗo jeytinantamo si Allah haaja yo jeytu jeytata mais no luttina jikka hakkunde nawniraɗo on e an arɗo ndaara on ti kongo ma ngol wi sino jeytandemo o faami ka innugol jeytinta mais no luccina gikke hakkunde yimɓe wonɓe e gollidude haray numéro téléphone men on ko 78 116 82 38 faalaɗo nodde o nodda kankadi o participa e nde yewtere anton ko en fopp kafi ɗum no woodi woɓɓe goo kankadi tan no hii sifa ɗimpiiji no yi nawno ɓe ka hoore laawol a faami woɓɓe ɓen haɗa ɗaɓɓitude kadi nawnoɓe mum e ko mi woli fo ko fopp kadi noon no woodi woɓɓe kan kadi haɗa no yalti hino déclarde nawnoɗo mum no yalti a faami ɗum e ɗum munde no woodi woɓɓe kan kadi haɗa no déclare nawnoɗo ɗum mum no yalti mais ko ɓeydugol wakkilare nden ɓeydugo wakkilare nden encadre nawnuɗo ma on c'est très important no moƴƴi on faami par ce que nawnare ko Allah jonnata haray si feƴƴi ɗon kono mi wurrede noon e ɗo wawi nodde ka 78 116 82 38 pour wawen wadde daba men on wala ko ɗo woniri e Dj sikki tun e yaay ka resi waɗen e clip goto e arten kadi
voilà ko noon tigi woniri petit ba wayni yaade kono feƴƴita ɗon aray koye wayno go yahango ko ɗum ɗon hettiɗo mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden ɗo e Jama TV haray kono mi woreno noon ɗen ka nder télévision ɗo mi salmina on numéro téléphone on ko 78 116 e 82 38 pour wawe famodirde salminen ɗo kadi noddayɓe ka nder télé ɗo ɓen fof wona o ma o haray en anniɓe toujours hiɗen ɗo ɗo samedi 14h30 15h30 tawi woni ko mercredi o haray ɗen ɗo e 21h30 ha e 22h30 enen e Djidje Bouba émission la Guineke ɗum ko mercredi siko samedi on ɗo hande ko émission emba mi nisi donc musidɓe woɓɓe jarde Jama TV haray débat men o ko mi walno on ko fiiɓe probléme ji yimɓe nawnayɓe wona innugol momi nawnira on walla moɗo a nawnira ko nawnaji wonɗe e wadde sukaɓe men walla jiwɓe men walla mawɓe men sah ɓe yaltani ka hawre talol haray mi torki o mo be ka wontiri sa yi sifa ɗum siɗa andi jommum conseil jommum yo dankito est ce que on faami wallito par ce que hay goto anda ko honno sakkitorta ko Allah ala noon tun andi tagaɗo honno sakkitorta bon ɗum warno noon numéro on ko 78 116 82 38 pour wawi yewde émission on kadi maintenant ko saati kon hino laati iɗo gandi eɗen mari kadi programme molnaɗo fewɗo mo joguiɗen molnaɗan hoore mon e hiɗen e makko ɗum ko fi on ɗum fi émission la Guineke anniversaire makko on le 22 octobre ñaani eɗen invité kadi fof hay goto accaka séréji ɗin fof goto accaka sere Beldam sere Djiwo Diallo Maƴina Hulali est ce qu'on faami séréji ɗin fof dal hay goto accaɗo ala on faami Tumba Fola on faami par ce que ɗon andi hino heewa a wawata comptude ɓe fof a waɗa liste mais tigi tigi ɓe mi anti ɓen hay sere Mari Fala ɓen ɗo fof hay goto ɓe accaka donc on fof ɗon invita nde ñande le femme sénégalais d'origine guinéen kamɓe kadi ɓe invita ɓe yejjitaka on faami ka kala ka wontiri vraiment mi salmina ɗo kadi karmo ko Tidjani karmo ko Moussa karmo ko Mama Samba Kanté mo kala ka wontiri donc vraiment eɗen toriɓe ballal est ce que on faami e fi anniversaire on pour yo yimɓeɓe famodiri Djidje so tawi woni clip no ɓatti ɗon tegu ɗon hande noddugo ngo jama o lagandi samedi wingi ndiyanɗan no jahini jama o acca may
Allo. 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 On jaramo. Oui, allo. Awa, inde ne ka do ton? Inde ne ko Ahmed Diallo. Ahmed Diallo on ton da don do. Na? Ko Ahmed wonte de Côte d'Ivoire. Ah, Ahmed Diallo Côte d'Ivoire no ay day. Alama. No marsu de seda. Ay seda. Awa, ido nga jantong. Alhamdulillah. Awa ko no fewndi Côte d'Ivoire ton kon ndian dan duda ton comme Dakar. Côte d'Ivoire ga ni me de jodi kakao no fami tade. Ndian dan duda. Na? Wimi ndian dan ko sayata kon duda ton. Allo? Nini ndian kakao. Koleur fe ilunu har dan dude elu dan duda. Okay. Kono sefa on no ba de seda ka. Ale. Awa. Lenin na satiken oi. Yalla hoy numurande din ka. Na? Wimi yalla hoy numurade din buddin hebo. Allah mamina. Awa. Ko kilipo mo me okay ma do Mohamed. Ko to lando hande ko do ko tati Okimo hombo. Nyoki mo kadi pani ang. Nyoki mo. Sai je comme ça. Nyoki mo kadi jige. Ouais. Allô? Ok. Na? Allô? Non, donc raison. Nyoki mo kadi jige bela. Ok, jige bela onana inshallah jabi nani? Ayo. Ok, ara ko teddungal mon kadi fi anniversaire men gon nani le 22. Voilà, ko non tigi woniri o yahi kanko Mohamed Diallo woni Côte d'Ivoire chaque fois o nodde do o mankata émission jidi e samini mo kanko e welde makko hodde makko be foppo kala ka wontiri Allah beydu jango ben nay jang ko non tigi woni do e Jama TV enen e Djidje Bouba hara ko no mi wona no hande ko émission ngemba minisi den kontinde kanyon e débat ji hara mi do fala yo nodduka 78 116 82 38 wala wadon 76 78 pardon 78 116 82 38 mi samini do doyen Alpha depuis do Italie modi Boubacar docteur wombe do Côte d'Ivoire kany kadi docteur Ba saminen kadi Mohamed Saliou Diallo jammiti do Sankara saminen do kadi wano Ma Bintou Bari salmine wano Aissatou Bari saminen Ibrahima Diallo Tayer do e Wakam e samini kadi Ibrahima Diallo salminen kadi Diallo Mohamed e association artisanat ressortissant guinéen résident au Sénégal be fo be salminama goto kala ka wontidi kanyum e inde munde en tout cas ko no woli non émission ino do fala nodde fo do way nodde ka 78 116 82 38 pour yoddu mi anni on kadi kala jogido kadi ko watte publier hada fala publicité tay ko produit jogida ko andi ko atelier tailleur ko andi ko garage mécanique andi ko menuiserie walla ko kala dal produit mananda horema ida jogi da fala jama on andu fimu hara Jama TV hino e jungo mo do way nodde do e famude day affaire on satta kadi medo way ka déplaçade ya hakama vraiment jodda ma yewda ma filmana ma produit ji ma din be ngadda me warna ma montage o même publiana ma tawa hino laba hino yodi est ce que a fami donc fala do hara meden do e cité ensemble Wakam afendu juma tigi sa ari do a yida yamen yewten bada publicité e produit mo jogi daw donc Djidje stay woni den mare don clip goto wade mom andi tango ne batare ko heddi ko duda e den wade fere wayne gol bismillah.
wini kido maung kikol kabernde taki mo idi kido baina fay mo nene aduna ko sai he aduna ko sabu I only know you want to fatama awa mara fanyi sone hire ima kulumbe anu e detestine e rejectine ndam firanu e mara fanyi fanyi sone ima kulumbe no anu munna keli finema ali musa filmanu ali ya kulumbe monera asigane madiara asigane fale jauti atita wini kido maung kikol kabernde dati mo idi kido baina fay mo nene pata to fale jauti atita wini kido maung kikol kabernde dati mo idi kido baina fay mo nene awa tampu dono ettido kadino tampa awa sembu dono fanda e fandu do kati baino semba gogoddo wani goddo da batatun goddo me say you no waila I'm a say you no waila ya kaji kolyangal go tungido ani anda no zati pata to fale jauti atita wi mi kido maung kikol kabernde dati mo idi kido baina fay mo nene pata to fale jauti atita wi mi kido maung kikol kabernde dati mo idi kido baina fay mo nene asigane madiore asigane amayu pata to fale jauti atita wi mi kido maung kikol kabernde dati mo idi kido baina fay mo nene pata to fale jauti atita wi mi kido maung kikol kabernde dati mo idi kido baina fay mo nene Goyangodal kone buloy Misikata no angal goduyoy No wada tento dalangido Dayon no I loy Voilà, ko non tigi woniri on dari do kadi clip tati on ko lanno ko Mohamed Diallo depuis Côte d'Ivoire e dari no do nane kadi clip Pathé Moloko ido ngandi chaque fois mi hanna on di sonji wala musique di siden hedade di hedagol ko tempo on guitare ji din e batterie on ko etron ko fop ino modji on fami parce que ko dum kadi welni musique on mais tigi heda gongo ko heda gol wombe yibde be bur marde important parce que hono wadi hibe yaltana ton halaji diranda horema c'est très important wat gol di réservoir marakander mémoire ma tagado metro ka Pathé Moloko onni ko yida hino nyega fop yaaway ko yida hino yaay fo kadi nyegay ko pular o woli ko nyegi fo yawnay ko yawni fo nyegay ko hakkil mol naki jentagol kadi moƴƴo uttano hakkil mun ɗin anta ko honɗum o woli ɗon sa calculi bobo so jibinama ndemo fuɗɗo wawde yaade ko ekkitagol joɗagol taw so wawi joɗade o ekkito ladugol so wawi ladugol o ekkito wawgol daragol so wawi darade o ekkito wawgol yawgol si yaadu ndum ɓowri o ekkito dogudu si dogudu ndum ɓowri o continue non mais yahoy ha on wonnoɗo ekkitade joɗagol ekkito ladugol yehi ha wawi dogugol dole heɓi yahoy ha ñande gota kadi o ñeegay o wawa kadi wonɗo ekkitade yaadu o jogo tuggordu o jogito kadi tuggordu jente morso moƴƴa ko Pathé Moloko himi ko c'est vrai ko gonga on fami ka tagaɗo to fuɗɗorɗa noon paygel yagel ma ko wonɗa bobo si Allah junnima balɗe ko noon kadi sakkitoroyta
waɗugol très tension e ko watta kon piji ɗin fof miijitoɗa ala ko ani luttude iwen on ɗon morceau artan e tati o nani o clip makko mo yimi ɗo joni mo teguɗen ɗo darɗen o wi'i ñawɗo hino sella selluɗo men hino ñawsa allahu akbar o wi kadi marɗo no perda mo ala no heɓa sa woni ñawɗo signifiyale a dikkata non fi hiɗa ñawi wiyali ɗum ɗon a dikkata non fi noon hiɗa selli kadi windaki an wona a ñawowo woɓɓe no jibini hara ko ñawɓe jibina ɓe danke ɓe sella woɓɓe kan no jibini hara ko selluɓe kañ jibina ya ha ɓe wawa piji ɗin fof Allah o lan ɗon adda kadi ñaw e maɓɓe no woodi jogiiɓe jawdi ɓe yaha ɓe perde jawdi maɓɓe ni no woodi finɓe tawa ala jawdi Allah okkora ɓe jawdi tawa famille o fof ala jawdi Allah waɗa e maɓɓe jawdi to fof no woodi donc haray misuji ɗin heɗa golɗingon no moƴƴi mais akkitugol hakkille ɗen kadi e ko wona yimede kon no moƴƴi par ce que tan ndaaru fiiɗa jogii jawdi ma ndin on wonɗo arde ka ma o ala goɗɗum innamo ko ɗayɗo walla o gollata ko ɗum waɗi o heɓali non wona ɗum de c'est pas ça jawdi ndin ko Allah on okkata wona wakkilare nden okkata jawdi hina wawgol ma jogagol kadi wata hatta perda jawdi ma ndi si Allah lanɗon no haaji jawdi ndi perday a perdayndi so Allah haaja kadi a perdu a perdata na do wawgol jaggol jawdi watta haddi ɗon ka perde ko Allah lanɗon cellal ngal kadi wakkilare ton ko on tigi wakkilo fi cellal ngal mais ko Allah lanɗon sellintama luttinama e cellal mais renagol ngol noon kadi hino moƴƴi o faami ka renagol ngol no moƴƴi ko ɗon wonɗen e haadde nodden ka rési ɓe waɗana en clip goto si on ɗon gasi waɗen waydiral ngal ha e mercredi inchallah enen e Jama TV Dj Bouba mayen ka rési Dj Wuri baby haro waɗengi gol seeɗa baby selluti dina banka maɗa watay ɓennano baby haro waɗengi gol seeɗa baby selluti dina banka maɗa watay ɓennano ko arbenel dilam nange yalta inge jemma allo on jarama goy nana ton ɗon e jam o jantun hiɗon e jam ko homɓe ko hontonoɗo toon Mamadou Lamarana Diallo men nande dentali Mamadou Lamarana Diallo bennetali no way giɗɗa kon hiɗa e jam jandum to nana ton fof yettude Allah buyi awa ha saga umnete noon ko weltana gollon émission o machallah no laɓa merci beaucoup mi weltiki Mamadou Lamarana Diallo min kadi mi weltiki moƴƴa en jarama awa ay ko bagada mi fala en hokkan ɗon bagada won son o way a hokkimo hombo yombo mo hokkimo kala maɗen ɗon ɗaɗa Jama TV vraiment a hokki buy ko noon woni an simi konti mi fal jeey wallahi ay en jarama ok Mamadou Lamarana Diallo a weltanama nani awa onon kadi weltanama on jarama merci beaucoup ko ɗon tigui woniri kanko woni Mamadou Lamarana Diallo woni ko nodɗo kankadi o landi bagada won son o weltani en kadi fi émission on o hokki kadi bagada won son kala jonɗo e darde Jama TV heɗito tawa no wela ɗum mayi ka clip gayntoɗen mo ko ɗo miɗon naka ndiyam heɓota ko poma gigol no mari dole singol nangi no yola mi iro mi tallo mi lando si tawi ko gonga maro si tardo irno iro si jora oɗo juta sakko wonana miliunu oɗo o semba sakko wonana mi dongal oɗo o fanda sakko wonana mi naila baby gigol mangol aminai baby gigol mangol fijinai baby gigol mangol jalinai baby
gigol mangol bunkinai. Baby arwa dengi gol seda. Baby seluti dina banka mada. What I been nano. Baby arwa dengi gol seda. Baby seluti dina banka mada. What I been nano. Gigol gido no yurmi fijir take. Mindo mi jalata sita wida wemi. Gigol no wuli ni kono sabu mami gondi sintali. Gigol no feki ni kono sabu mami mi wangaki. Dewi watalando no vela mi Dewi watalando silangidi Dewi minno wala no lan Dewi watawulu mi ali Dewi watalando. Allô? 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 Allo. On jara mon. Ok, bisiki tumba yayi. No vela mi Dewi watalando silangidi Dewi minno wala no lan sheri watawulu mi ali gido vela ebude mimi ebi Abdul Malik onko yondo mi mali mindo mi hale mi wachai do no vela me Mahmoud Kogo to 6 Avenue Koyombe Oiko kila kila Voilà, ko non tigi musibbe ko do wonde hande e waynondirde ha e lawol go kadi inchallah donc kadi ko wonta ko mercredi inchallah à partir de 21h30 ha e 22h30 enen Djidje Bouba émission la guineke hande non ko woldo wadde ko émission emba mi nisi ka samedi 10 octobre 2022 do ka Jama TV wondo e site ensemble Wakab mi samina on fo goto kala ka wontiri e inde mum e yettore mum ne natube do wawi noddube fo en saminibe noddube be wawal hendade ben kadi en salminibe jodi be no ndara émission ben kadi fop en saminibe mi anni on mi jonni on rando inchallah et mercredi aro à partir de 21h30 ha et 22h30 minon bye bye ciao ciao ha et mercredi merci beaucoup. Le